Look, it's a bit big to withdrawal syndromes. Malatewa. You do withdrawal syndromes. Però io sto pensando, è un blind. So in marana. Pa. Van'wanyana swakudya va hava appetite. Enela hi laha yi nga kona. Enela hi leswi i nga na swona. Leri dyambu a hi ra ka va munhu. You're landless! Look, sabi be you byela xisa xin'wana veri onan xa n'wana Yuda. Na sundzuku xi le ka chapter man, but it's in the book of Genesis. Hi ku ya hi nawu, not wa xiyuda or anything, but hi ku ya hi nawu wa maAfrika. Phela yi nga rivala ku Bibele le Afrika. Wo yi lungulayiza va yi inana. Ku fana in the next 20 years va nga ta byela vatukulu va hina ku Tupac ku ri munhu wa nhlonge yo basa. So xi se xi venge onani. Okay, hi ku ya hi nawu, loko mina ni ri na boti wa mina yi boda, swi vula ku nsati wa yona a nga fambi, no, i fanele a tshama a kurisa xivala xa Grootman, and then mina i ntirho wa mina ku kurisa xivala xa Grootman hi ku nyika squeeze vana. A swi sound kahle ne? So ntirho wa onani loyi Xikwembu xi n'wi rhumile xi te famba ya kurisa ndyangu wa boti wa wena. Onani a nga alanga ku fana na va Jonas and stuff like that, loko tsutsuma va Niniva ku ka va fanele va tha xixi, no. Damani i yini mhaka ku veri squeeze wa yena dimani a va sasekile. So mhaka leyi a yi endla onani i ku loko a khaba mhaka liya ka squeeze xa yena a chela hansi, a ba a chela hansi. Loko va swi vula vanhu lava nga na ntokoto eka swa matswala, veri hi yena the master of pullouts. Leswi swo ba yi chela hansi, swo ba yi tlule chela handle, veri a swi sungule khale boti. Na hina hi swi dyondza ka vona. A ni kahle dayiteng. So xi se xi va veri a xi ba xikhwiza xa xona xi chela handle, xi ba xikhwiza xa xi chela handle. Se Xikwembu xi ya n'wi byela xi ku onani, a wu ndlangi swo leswi ni nga ku rhuma swona. I didn't ask you to withdraw. I asked you to broaden your brother's family. Hi ku n'wi tsalela swihlangi via xikhwiza xa wena. And u komba ku wena i na vunghwadla. I ya leni i fika i ba xikhwiza xa wena, mara a wu cheli phakati i tlula i chela handle, i tlula i chela handle, i tlula i chela handle. Ivi Xikwembu xi fika xi n'wi dlaya. A fa. God is the center of creation. And when a creator speaks, it means you have to respond. There's a lot of people who have withdrawal syndromes. It's either it's from a business side, or from your very own talent, or from a relationship, or a relationship. Or in relationship, or when you walk into a marriage or a relationship, you need to understand there's no language of love in a new marriage or a new relationship, because when you do that, it means you are forgetting about yourself. You are forgetting about the language that you think love is, because your language of life might not be my language of love. So when you walk into a marriage, it means we are walking into an empty room. When you walk into a relationship, it means we are walking into an empty room. So you are starting something new with somebody. It means you have to forget about yourself. You have to bury yourself and stop being selfish. So you need to understand it's a privilege to be married. It's a privilege to be in a relationship. So when you walk in there, you walk in there to build something from scratch with an understanding. Because etinga ku ritura wena sa ra twala na yena ntanga ku ritura yena ra twala. That's what relationship swa masiku lamwana ku amkapa ingena homa, because everybody ilava ku twa ritura yena, ilava ku twala xikathulo xa yena. Everyone, whether it's a man or a woman, ilava ku twala xikathulo xa yena. Mani nga respect, mani nga ni yingiseli, mani nga ni yingiseli, what this and that. It's not about that.
We are there to learn each other, to understand each other, to fight towards productivity. Even in business, it's like that. Some of us are in a box because of withdrawal syndromes. When God wants you to be productive, when it like sungula company, marriage register company Sure, boss. Ah, serious? Oh, I know, we understand. Ah, no problem. Ne. Ah, le rona ne re sa le bona ne re tlo ba re kopile thuso first before o bona ya sa skis man. Minge mova ya kun'wanyana swiswa koho ku ri ku sa hi ri mafun'wini I tshame xichwa yi ri henhla mfumo va ku chika ni karhele ni nga ku na n'wana wa tshukunyuka kumbe u ta pfuxa swihlangi I kuma ku at that time when nga ku raseni ya nga ku raseni mara I byela ku ta pfuxa swihlangi. So what I was trying to say is wherever you walk into, you're walking in as an empty vessel. Va ri I nga ti endli mkhukhu lowu nga pendiwa mara u sala wa ha ri mkhukhu na leswi nga cincanga. You need to change it completely. You know, some of us don't walk into places with a plan to live. We're walking into places to build and to produce a long-term thing. Or look at the relationship. You know, that is why. Okay, it doesn't matter. And for us to subdue, for us to rule, if I need Janana, all over productivity. Sawa xikwembu yi andza na minti ya hina yi andza thanda vonka va n'wi thandayo danki